Biyag ti tao. Good day kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagundaway may sagot kada kayo ti part 29 compilation. Dito drama tayo. Biyag ti tao. Oh, dismissal manan Angie. Panag-aawidan. Iso nga as usual, ang moment karamidam. Juan, Emilo, igamak manan dagiti bagyo ka ni Rogie. Adoy di bag ko, Angie. Igamamon, tagawid tayo yan. Juan, Rogie. Agan-anas ka, Angie, Juan. Takas tati akam mo kada tayo nga agkakaadalan. No kayat mo nga adda kadwang, agsingsingpat ka, naawatam. Juan, Emilo, awan problema iti dayta. Okay, let's go! Nagsakit ti abaga kan bukot ko, Lola. Ay na, apayan nga'y apo. Amangan mo't no inawit mo manon dagiti dagiti kaadalam. Kapiliitan tapno kayat dak agayam, Lola. Anya, ay una yun Parigaten da kamot dagita ka-eskwilaam. Di dalamaasyan kan ka. No jak aramidan tikas jay. Saan dak akayat akadwa, Lola? Swerte akit di Tadagagayam ko analalaing ije pagadalan mi. Isuda nga minti kalaingan ije school. Nupod no agayam ti pangibilbilangan dakan ka. Saan da ka aparigatan? Amangan no babaunan, wano alalay laang ti pangibilbilangan dakan ka, apo. Ha? Oray anya ditan Basta saan dak asup-supladaan, Lola. Okay, kanyak daytan. Angie, igatangan nakman iti danum ijay kantin, kan may sa hamburger. Juan, Emilo. Ay, oras yan. Igatangan na iti banana Q, kan barbecue, kan turon, kan danom. Juan, Rogie. Ala, mapan kan, tamabisina kon. Masadutak ka mapan ijay kantin. Agawama. Juan, Emilo. Ay, talaga natulnog na dyan nga Angie ka data. Anya, friend? Rumbang lang. Tano saan? Jakon takopyan iti assignment. Kan jakon kayat akaduma. Ay, nauto-uto matiloka. Tiyamunan sa kat gayam, ti pangibilbilangan takan kuana. Di nalaan mo nga uto-utuan talaan. Wanyarot. Anyat si daam, Angie. Naigisa nga ugot ti kamuti, Emilo. Yak! Anyamot day ta si daam. Ruot manan. Basta agbalon ka, kasna. Awan lakot, ruot. Awan ngamin sa bali mabalon, friend. Anya, friend. Di nakman awagan iti friend, Angie. Ha? Ag-friend taya. Agraraman ka man. Ha? Agkaadalan talaang. Ngam saan tang ag-friend, Angie? Naawatam? Ala, mangantan, apo. Agan anos ka, no anya ti adda. Ano sam, apo kun. Tanay, jakmat makatrabaho una yun. Taadun ti marikrik-nak iti bagi. Wan, Lola. Tinapatag. Saan tayong aglangan amangan? Wan, apo. Katarimaanong ti ag-eskwela, wan. Di ka pa ila makinubnubyo. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Oray high school lang, apo. Tadi ka mat kabailan apagadalan iti kolehyo. Wan, Lola. Oray kayat ko kumatagtuloy iti kolehyo. Ngam, awan mabalin ko. Ngam, no palubusan daktong agtrabaho tapno makaurnong iti pagadal ko. Kayat ko ngamin talaga ti makalpas iti kolehyo. Ala, pagsaritaan tanto dayta, inton nakagraduar kan iti sekundarya, apo. Ay, kasjay mo't ngamin dagiti dadakkel mo. Pinanawan da kan idinagsinad
Katadan kabukbukudan da a pamilya. Di da kapay malagip nga umay sarungkaran. Busy da siguro, Lola. Sana bali. Tadda kayo mat amang ipatpatag kanyak. Da kayo ti inspirasyon ko nga agis eskwela, Lola. Ay nang, tuntigatan ti graduation tayo ti high school friend. Katitapay lang, kablaawan kan. Sikat ti valedictorian kada tayo nga kakaadalan. Thank you, friend. Katlaawan kamit tasikat ti salutatorian, Roji. Ay, agyaman nag. Ay, sika ngay Angie, makapasa ka nga ta. When, Roji? Ay naasyan la dagiti mamaestra ken mamaestro ken ka. Iso nga impasada ka, Angie. Ha? Inaramid ko mat ti amin akabaulak, Emilu. Nagrepaso ak iti husto. Talagang adda dagitay nayanak at badan niya, friend. Ay, wan nga ron. Imbaglaangan, tanalaing ta na ipas ngay, friend. Puli tayo nga nin, friend. Sa bagay, correct ka dyan. Ang ni Angie, pulida, ti tablerd. Oh. Wen nga ron. Ay, kaasim at daytoy nga, Angie. Isu ti kulelat kada tayo nga agkakaadalan. Ay na, kablaawan ka, apog. Nakalpaskan iti high school. Agyamanak, Lola. Para kada kayo ti diplomak iti panaggraduar ko. Ay, congrats my friend. Naganda ti awards mo, sikat ti kaadwan. Thank you, friend. Congrats na ka. Lola, pasensya kayo Awan award, wano medal ko. Ay na, sana balin apog. Tinapatang nakapasa ka. Umdasan apakaragsakat dayta, apo. Nasaya tadakan, Anjay, at nasa nga ilim, apo. Ha? Asino, Lola? Sumra ka, tapno makitam. Ha? Naimbag nga oras mo, Angie, kaanakan. Kumusta kan? Auntie Sonia, da kayo matgayam. Wen, taumay kayo kumustaan. Nakagradwar ka gaya man kaanakan. When, Auntie? Apag iso nga rod ti umay ko. No kayat mo, pagadalan ka iti kolehyo. Agpaiso, Auntie? Kayat ko launay, Nga masapol, nga agnaud ka ijabalay. Ha? Adayo matibalayo ditoy, Auntie. Awan kadwa ni Lola. Di nagpakadanagan, apo. Awan problema kanya, nga uray agmay-maysa. Napigsa akpay mo't, kabaulak nga uray awan kadwak. Wenmet ngamin, Angie. Awan ngamin kadwami ijabalay. Tanagawid mo't tanti katulong mi. Iso ano kayat mo? Pagadalan da ka iti asawak. Ngam, agpay ka akatulong ijabalay. Kasanungay, Lola? Wen ko na muna po. Napintas nga oportunidad dayta para kan ka. Isu asige, sumurot kan kini antem. Auntie Sonia, saan ka di pa'y nga ag-enroll? Diyak ngamin naka-enroll iti napalabas a semestre. Tako na yung nga ita a semestre ti panag-enroll ko. Apay adiktaranak, Angie. Ha? Di ka agpakalaing amang manmandar kanyak, Urayom nga ibagak dayta. Di nakununaan. Sorry, Auntie. Awan pa'y budget. Iso nga anusam ti aguray.
Mabalin ka di nga agawid akpay nga rod, auntie. Tay nakbisitaan ni Lola. Inakmot kumustaan. Agawid ka no ada kwartam. Apay, ada kwartam nga agbiyahe? Awan, auntie. Tadidak mo't suswelduan ditoy. Kat nasakit tinakam mo. Di ka kat agyaman. Tada na pintas abalay apag nanaedam. Naimas pay ti kanam ditoy. No anya ti kanon mi. Kanam mat. Auntie. Agabala. Tapno di mo mat kun na. At to'y tili magasot. Gumatang ka iti pasalubong mo kan ni Lolam. Ngam agsubli ka matla dagos Wen, auntie. Di ka nagsubli ichay, apo. Tadi matgayam tinungpal ni Antim ti karinakan ka. Kunana apagadalan na ka, ngam saan matgayam. Uray ko no swelduan na ka, ngam saan matgayam. Lola. Di ka nagsubli ichay. No ngay sukunan nak ditoy, Lola. Siyak ti makaamukan ko na. Di ka madanagan, apo. Lola, dadakkelan dagiti mula tayo anatang. Wen nga road. Ay na, kasla ka ano laang idi ka imulmula. Ita mangrugin ti panagbunga da. Wen nga rod, Lola. Ay, nagadumot ti mula tayo. Wen, may mayat. Tapno ad-ado ti maapit, apo. Sa bagay mo't kit di Ikararagta amatyambaan ta tinangin na apresyo tinateng, apo. Tapno adda pagadal mo. Adda ka si titios. Patsyak adin at abaybayan, apo. Lola, natsambaan tayo tinangin na apresyo tinateng tayo. Dakkal tinaglakwan tayo itinatang. Wen nga rod, apo. Ay na, kasladyak pa dyan ang makaigam ta iti kastoy kadakkel ti kwarta. Agen rolak ka din, Lola? Wen, apo. Katida duma kwarta ta. Pagpuunak iti negosyo. Tapno adda pangalaan ta iti gastusan ta iti inaldaw. Ken pagbayad mo iti pagadalan niyaw. Anya ngay a negosyo, Lola? Kumpurme. Aglako-lako akno isaw. Magpanunutak iti napintas a business dito'y lugar tayo, apaw. Ala, apay nga itakalaang anagen roll, Angie. Naudi kan imo na kamin iti mano atawan ken ka. Nagurnong kami pa'y ngamin iti pagadal ko, Emilu. Ay sus, kaasi ka talaga. Saan ka lang arodin analaing akas kanya? Awan pa'y gayang pagadal mo. Wen nga rod. Iso nagasat ka, Emilu. Da kayo ka ni Rogie. Taada pagadal yo. Ala, agan-anas ka. Ngam di ka nga tamarigatan dito'y college. Ang mga lumabagsak ka lang dito'y. Sayang ti kwartayo. Saan, Emilu? Aramidak ti amin akabaulak, tapno makapasaak. Agripaso ak, anaimbag. Lola, aguyak kayo manan. Ay, kagangay na, apo. Tanaarbisan ak ngamin idi kalmaan. Di kay ngamin agpapaarbis, tapno di kay agsakit. Wen, di nakpakadanagan. Taagimbag ak tumatlaan. Ken adda agas atom tumarek, apo. Rumbang laeng nga agimbag kayo. Tapno napigsa kayo inton graduation ko. Ay na, agraduar ka iti mabiit, apo. Wen, Lola. Naayat unay ni Apo Diyos. Tadi na tayo binaybayan. Nairemedyo ti kwarta a pinagadal ko. Babaan kada kayo. Babaan kadata ko nam aapo. Tauray si ka. Ado ti sakripisyum iti panagadal mo. Sapay ko mata apaman ang makagraduarak, makapasaak iti board exam.
kat makasapulak adagos iti trabaho. Ikararagta, apo. Ay, congratulations, Emilio. Ay, nasikan ti manager dito kumpanya pagtrabahuan ta. Thank you, Roji. Di ka madanagan. Tangumaton to ti posisyon mo dito eh. Itatasyakon ti manager. Os? Talaga? Wan, basta agpasimple ka lang. Tapno saan da ang makadlaw. Ay na, itapay laeng. Agyaman akon kan ka, Emilio. Kabarbaro man to'y lugan mo, Emilio. Wan pa pa, napintas ka di. Wan, gamayan tisigo na lugan mo. Inla ko kon, papa. Nginanakot siya ti ginatang mo ita. Nangalamit ti kwarta. Ni papamat, manager to'y anak mo. Damagam no sa dino tinagalak iti kwarta. Manula at tawa na nagbalin ka, manager. Ngam nakagatang ka iti kastalugan. Nangina dayta. Manu a milyon ti balor dayta alugan. Nalaing adumiskarte to'y anak mo, papa. Ado ti sideline ko. At titibingay mo, Roji. Gapo iti kinatulnog mo kanya. Wow! Nagado a kwarta! Wan, tapno saan la asyak ti mairanranod iti maliklik sabta iti kumpanya apag papaayan ta. Ako ha, awan to nga tati makadukta liter aramiden ta. Awan, di ka madanagan. Basta pasimple ka lang. Amok ker aramida. Nalakala ang alusutan dayta. Anyat serbiti kinalaing ta, no di ta aramatan ti utag ta. Saan ka di? Sa bagay, nalalaing tamot lang adayong ang dagiti empleyado iti kumpanya nga ayan ta. Ala, mapantangarodan iti sigod nga yuyang ta. Tain tamanan makikasino. Sure! Anji, apo. Itay paila ano uli maka. Apay, anyat pang panunutam. Adda ngamin napintas kan naliday adamag, Lola. Ha, anyat ay ta, apo. Maidistino ak ija abroad. Ijay ti pagisurwak kas maestra. Tasyak ti destino ti boss mi ijay. Dumakkel ti sweldo. Iso na laang, tamapanawan kayo. Ay na, apo. Sana problema dayta. Di nakpakadalagan. Tanapig sa akpay. Sige kitday. Gamatam dayta nga oportunidad, apo. Ha? No kasta, palubusan na nga agabroad? Katuon apay kumaasaan. Kat para iti pagimbagam dayta, Angie. Lola, Sana siyak ti panunutam, apo. Di ikit dinapintas ang masakbayam ti panunutam, apo. o sige, mangtang danak to iti agbalin akad kadwayo diti balay, Lola. Emilio, kasano da ito yan? Ada nakaduktal, iti papaaramin mo kanya. Kit impulong da iti akin ko iti kumpanya. Problemam daytan, Roji. Eish. Basta agresign akon. Kasano akon ngay? Problemam dayta kunakmat. Panunutam no kasano amalusotam dayta. Ay, sana mabalin. Apay nga siyak lang ti agsungbat iti daytoy. Kat si kamo ti mastermind iti panagkupkupita iti kwarta. Agulimak ka. Ish! Tanangam ti panagsasaom, Roji. Di nakiramraman dita. Ay na, saan ang mabalin kunakmat? Dua tamang sango iti problema. Di nakbaybayan. Basta agresign akon. Awan lusot mo. Ibagak tumutla si kati mastermind. Papa, tulungan dak ko man. Dakkel ang kwarta tinadispal ko kiti kumpanya pagtrabahuan. Dahil launay day tagatan. Jakabalan nga ipaay. Iso pasensyakan. Papa, Nang ipipanam ka iti nagdadahil agatan ti kwarta. naigo mo na kiti sugal, Papa.
Impaabag ko iti sugal. Ay na, mabalod tan, Emelo. Wen Roji, awanin ti maramitan ta. Ikaw ta nagpasulan ta. Wen nga ruwan, ang bababawi ak, ngam naladawan ti amin. Oray siya, pagpapabuyak tinaramit ko. Kunaknog na nayon ti kinaragsak ko. Kapoy ti kado ti kwarta. Ngam nagpitot. Uray siya, nasisirapak iti silang ti adu a kwarta. Lola, kumusta kayon? Kastuya po, nasa lundat-lat ta. Napintasan to'y balay tayo. Wala po, nagdakala balay. Ngam dudwa kami mo iti babaunan ngag nanad di tawi. Tay jay mo tabraw ti pagtrab-trabaho mapaw. At the good news, Lola. Maidistino akmanan diti Pilipinas. Ha, agpaysaw apaw. Wan, Lola. Iso nga agkadwata manan. Ay, nagsayatan apaw. Kinid daw ko iti boss mi dayta, Lola. Ngamin, kayat kayo ang makadwa bayat ti panagbakat yu. Ken, at dapay may sa good news. Ha, anya dayta apaw. Maipromotak iti trabaho. Siya kun ti agbalin adin iti pagadalan ang nagisurwak idi. Anya, ay nakablaawan ka apaw. Agyaman ta iti Diyos, iti nabuslon aparabor na ka apaw. Wan, Lola, ni Apo Diyos amin tinagapuan dagitoy a bendisyon. Ala, agsingsingput ka nga raw duwan. Uray na nga aton ti saad mo iti trabahom. Agbalin ka kumalatta na pakumbaba. Kundi ka agar-aramid iti anomalya, apaw. Di mo aramatan ti kinangato ti saad mo, amang gundaway iti padam atao. Wan, Lola, laglagipak akanayon dagita abilin nyo kanyak. Awan serbi ti kinalaing no aramatemet iti kinadakes. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Biyag, ti tao. Lari lakay, may kawa kami iti anak tanodakan iti adayo. Ure siyak may kawa aklakit di Diyos to. Kailiw kayon to iti anak ta. Bastagan anad kay iti pagilian apapanam, ha? Wen, promise. Para kada kayo iti anak ta. Urein ba't na kayo, wen? Agan anad kayo iti anak ta. Ay, wen, inagtugaya man sukunan ni nanang, tapno adakan kadwayo iti balay. Ha? Ay, uri saan ko man, takaasimot. Bakit tinan? Nabigsapay ni nanang. Kabaalan na pa'y trabaho iti unag ti balay. No siya kamay sa, uri saanan. Takabaulak at taripatuan ti anak ta nga uri awan kadwa. Basta ayabak ni nanang, tapno da katulungam diti balay. Ada kami Maylin, kadwak ni nanang. Ay na, kumusta kayo, nanang? Agmano Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ala, sumrag kayon. Yagyo day tabagyo, nanang. Taipan ko itagbalin asilad yun iti balay mi. Ay na, agyaman balasang ko. Ala, agina na kayuan. Tamangan kayon to no madamdama. Hoy, nanang! Aldawag! Apay di ka pilagring nga. Ay sus, ni Maylin agong unget sa amag. Nanang! Bumangon kay mo dito na! Aldawag! Apay, may kayo dito, itap ng dunya. Ay sus, delikado.
Apay ngay akas tamot tanday taman ugang ka. Ay, bumangon ako na. Ay. Sana mabalinti kasta nga istalyo. Iso nga ron ngay may kayo dito, balay, tapno tumulong iti trabaho. Ay, pasensya kan balasang ko. Diyak ngamin unay makaturog idirabi Iso anala daw ak anak ka rin. Na ikaw ak ngamin tasabali abala iti nagturugak. Nakaluto akon. Nanganak pa yun. Iso batang yung mga rutagin naw ko nagdalos. Nawatan niyaw? Ha? Uwan, Maylene. Ay, mangkita ak man iti lutok dito'y ref. Di kayo lukat-lukat kita, Rep! Ay, nakigtutak pa Itay pa'y lapal-paliwan kayo, Lukat kay malalukat dita, Repon! Madadaal na ita! Sa pinakangingina, kan nagastar iti kuryente no lukat kay alukat. Ay, kwa, mangkita ako maiti ilutok asidaan tayo balasang ko. Katuraya masyak ti mangirwar iti lutuan niyo, Di ka agpakalay nga mang lukat-lukat iti Rep. Ay, sorry, Maylene. Alalalaglisi kay dita! Tasyak ti mangirwar iti lutuan niyo. Maylene, nangagkuti pa ng bugbog mo iti katugangam itay. Apay manan? Masurunak. Lukat iti Rep. Pagbalinan na mo na kabinet, Rep. Di na mo tararamidon na. Barbaryuti ka talaga. Ignorante. Saan ko maakas ti panagsasaom ijay katugangam? Di ka lamaas yan. Bakatan tampay laang. Respetom kumamot aading ko. No apay mo nga ngayon kuyog di asawak ti inana dito'y Di na bagay tagna di ti syudad. Ignorante. Pati rice cooker, di na among awsaran. Dadaulan na lang ti kagawaan no kasjay. Katno din mo, sikan ati mga ramid, ading ko. Saan ang masapul abugbog kawam? Ta saan anasaya ater aramidem? Kasanon no agipulong iti asawam? Ay namanang, din tumakapulong dayjay tawan cellphone na. Di nanto pa ang ultimo ag cellphone. Basta sardengam nga ung-ungtan ti katugangam, Maylene. Respetom kumamot aji katugangam. No adda di mo kayat, ibagam itinasayaat. Di mo bugbog kawan. Maylene, balasan ko. Kasanong aramatan di washing machine. Aglaba ako ba, ngamjak mat amaw, no kasanong aramatan di washing machine. Di mo amo nga usaran dayjay ta automatic. Isuro man balasan ko. Ay na, narigat ta masuro dayjay. Nang runa no kasken ka. Iso nga igalgal mo lang dagiti murang. Laba ako mapay dagiti ulas, kan ap-ap ti kama, kan ap-ap ti sopa. Ano sa magalgalan? Tadyak kayat nga ipaaramat ti washing machine kan kananang. Amang ano dadaulam. Ha? Alalahin kaglaban. Galgalamon. Kan umalpas kang aglaba, agluto kan tumatan. Tapaturugak ta anak ko. Paturugak ti anak ko kunana. Ngam isumat ti matmaturog. No dinan mapaturog ti apo ko. Isun ti maturaw. Ay, kunak no nasimput day ta amanugang ko. Ngam saan mat kayam. Hello Lakay, kumusta ka ditan? Nasaya at kasasaan ko dito ba kayo? O ano rin mga pagdanagan nyo kanya? Na kayo nga, kumusta kayo? Ni Nanang, kumusta mo tan? Nasaya at kami, kastamatan ka ni Nanang. Diyak nga rin pagtrabahuanan, tama siya nakkankwana. Angam no daduma, agpilit ngagtrabaho. Bay-bayam, no kaya't natiagtrabaho. Tapno sana, maburing dito balay. Wan, diyak unay pagtrabahuan, tabakutan. Nalaka mabannog. O sige nga ron, umawag at lumadamdama at dabit aramidak ba kayo? Bye! Bye, Larry! Ay, mabidla ang balasan ko. Kasarita kumapay ti anak ko. Awanan na! Nagladaw ka ngayon masidagan. Busy dyan akyo. Ay, ado kumati kayat ko nga ibagakan ko, ana. Anya ti ibagam, ipulong nak. Ibagam anaw yung ak, kasta? Ha? Padasam tagipulong itasawak, tadakas ka kanya. Ang sa bagay, di kan tumakapulong kan kuana. Di kan tumakaigam iti cellphone. Kan oray man makaigam ka, di mo matlam mong aramatan. Ngamin, ignorante ka. Agawid ako man ijay probinsya, may balasang ko. Ay, awan tagawid!
Apay, marigatan ka ngagtrabaho dito ay. Di ka katagyaman ta napintas to'y bala pag nanaudam. Nay mas pati kang kanum. Sa anak anay ruwam dito, ibalasang ko. Kaya't kunti agawid. Basta di ka agawid. Uraya man nilari ti mangibagang agawid ka. Saan man na natangkan ti ulong, nanang? Apay, di ka maasyan kininanayin ka? Nagado di lablaban na. Kat di mo mat ipara mati washing machine yo. Di na mo nga ramatan day jay manang. Intun madadaal di dakdakkel ti gastos. Sapay nagngina ti bayad ti repair. Isurong no kasanong Mabalin ka di manang. Di ka man nagpakalay nga mangisuroy taramidok. Sana kaputay ni inauna kang ngamsyak kakunamla na sino kamutta nakalalay nga namang isursuro kanya. Saan ako nga uwi nga basit? At danakam ko manang. Nalalay nga akto pa dumiskarte iti biyag ngamsi ka. Ala, makaamu ka no di ka dungag iti pamagbaga. Talaga adi mo maikat ti kinangato ti pride mo. Kan ti kinabastos mo asumong sumbat. No di mo kayat nga gungetak, di kag pakalay nga mangbagbaga kanyak manang. Tadanakam ko. Ala, di mo panunutin, timbagbagat ya adim kan kaanak ko. Si kamot la ti marigatan, no, ipaunag mo dagid yung imbagbaganakan ka. Nasakit anak lang amin iti kasya pa nagsaso ti kapsat ko pa ma. Uray ko mano sa anak nga inaunang iso. Among ti style di kapsat mo. No mamagbagaan, umingar dagos. Di na kaya ti matubtubngar. Kanayon na nga ibaga nga adanakam na. Ngam no talaga nga adanakam na. Apay kas jeter aramidan na iti katugangan na. Di lang maasyan ijay bakat. Kanayon ko mahita bagbagaan. Hanggang pati siyak nga amayo, bugkawan na. Talaga sa balik, yung ugali di kabsat mo, anak ka. Ni, aldawan na nang apay anak kay dakay pala dita. Nakakukot kay kidin. Maditirit na balaasan ko. Kaslag guri-gurak. Anya tinararamid yu aya, apay nga gurigur kayo. Naglaba ka, ba't iti utas? Ay, di pagpamparti pa naglabayo. Tawan pa kayo naigan dahi ti pa naggurigur yu. Talaga siguro mo ta kinaptan na kayo ti trangkaso, ah? Saan man natilay ras-rason yu mo? Pasensya kan, Maylene. Diyak pa'y lang makatrabaho. Bantayan yung arutapo ko yu tarumwarak. Papanam. Di yung damagan. Apay masapul ang mamuan nyo aya. Basta da papanak. May papaniti trabaho na ito eh. Bantayan nyo, tapo ko yun. Adoy nana. Inggatangan kayo iti agas yo. Tapno bumao ti guri-guryo. Ay, akiaman akbalasan ko. Ala, mangan kayo nga rudan. Saka ito agtumar nana. Kaninyo ti in-take out ko nga arus kaldo. Akiaman akbalasan ko. Awan anyaman na nana. Alaag pa'y laang ti kaanak kak ije balay. Tapno makaina na kayo ana imbag nana. Ay, kaya't kunti agawid ije probinsya me. Balasan ko. Hijak kaya atan ti agnaad dito. Agawid ako man. Ngam di nakpalubusan ti kapsat mo. Ala, agpaimbag kayo pa'y nana. Tano na imbag kayon ton, saka ito agawidan. Hagam, di nakmat palubusan ti kapsat mo. Balasang ko. Siyak ti makaam mo, nana. Maylin, hindi mo't laging bagan ni nanay ka. Apay mo pa doktor mo. Pambar na lang, Dayjay Manang. Masakit at talaga ti katugangam. Paagasam ko ma. Adamat kwarta yung agasawa. Nalawan-wanan, paagasak. Pumanaw ka nga rudan, tamakarengreng ka manang. Problemak daytan. Di katugangam man ti pakibiyangam, sana ti katuganga. Agawid kayo nga rudan, nanang. Wan, balasang ko. Nga mabalin ka di, nga intun agimbagak sa akto agawid. Itan ti panagawid yo, tamang ano niya ti mapasamak kada kayo dito balay. Diyak kaya ti mapabasol no dadaka sa mapasamak kada kayo.
Diyak ka ba ulan ti agbiyahe, Maylin? Itulod kayo di terminal ti bus. Ipalugan kayo. Isa di kay madanagan. Hello, Larry. Nasaya tayo mawag ka. Kwan, ni Nanang. Ha? Apa ni nanang? Agpilit nga ron nga agawin. Iso nga intulod ko na di terminal. Anya? Apa ka no? Diyak man mo. Maburing ka no mo dito'y balay. Saan ka no na irwam dito'y syudad? Birukan ka no latta ti bagay na ti klima iti probinsya. Anya? Sapay awan pang kontak kay ko na. Ay, di ka mandanagan lakay. Impalugan kon iti bas. Sana mapukaw day jay. Imbagak iti konduktor ti pangidi sa agan na kenkwana. Nala, di ka mandanagan. Natalgad ti kasasaad ni Nanang agawin ta impalugan ko. Diyak mo mabalin alapdan ta mga nuguraan nak. Isa pinalubusa ko na. Agkapsutak at talaga. Kasla maulawak pa eh. Ay, Diyos ko, di na ko mabaybayan. Tarabayan na ko iti pa nagbiyahe na gawin. Nana, babalin ka dito makiabay ka da kayo. Auntie Inga? Ha, si kamot gayam dayta, Marlon ka anakan. Naggapuan nyo, auntie? Ijay balay da insan mo alari, barog. Si ka, nagkapuam. Ada ginatang ko alote dito, auntie. Kaya madama ti pa nagpatakder ko iti balay. Agure kayo, apay kaslag kakapsot kayo. Masakit kayo? Ay, maulawak, barog. Tulungan ako ba? Ha? Auntie! Ay sus! Napukawan iti puot niya, auntie. Bagkatagtaypan ko iti ospital. Agyaman iti pa ng tulong po kanya. Awanan niya man, auntie. Ma-confine kayo kano kung nati doktor. Tani, nakapsot kayo. Alaan kayo ti laboratories. Pasensyakan ka, anakan. Nakontak mo ka din ni Laria kasinsin mo. Inchat ko, auntie, ang hindi na pa'y nabasa. Busy siguro iti trabaho na. Kaya't ko ang akasarita ti anak ko. Wen, auntie, urayan tayong agon line ni insan. Ta siguradong umawag day jay. Apa man na mabasa na ti chat ko kun na. Hello, Insan. Kumusta ni Nanang? Hello, insan. Nasayat mo tayo. Medyo nakapsot pa eh. Kaya't nakakano makasarita ni auntie. Sige man, Insan. Hello, anak ko. Kumusta ka, ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta ek Nanang? Kumusta kayon? Kastoy, pumigpig sa ako, nanak ko. Apay ngamin ngagpilit kayo nga agawid. Ket madigayam tirik nayo. Naku na ti asawak nga ipilit yung kano ti agawid iti probinsya. Diyak kumapay kaya ti agawid. Tama di tirik na. Nang pinilit na ti asawa, manak ko. Anya? Pasensya ka, nanak ko. Diyak kumakayat ti agsaw. Nang masapol ama-amuam ti arami ti asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan? Wan, puno. Talaga kayat kung ti agawid. Tayak maanusan ti araramidan ti asawam kanya. Ngam naira na ang nagsakita. Iso nga itantan ko kumapay ti panagawid ko. Ngam pinilit na ti asawam a pinagawid. Anya? Saan ko apadpadaksen ti asawam, anak ko? Ngam saan na nasaya at ipan nakilangan na kanya. Kanayon na kabugkawan, kat pagsasawan na kitang kakasakit. Kasta? At nakan ka, numamati kawan mo saan. Asawam ni Maylin, kat maawatak. No iso ti mas isakit mo, anak ko. Basta siya, agsasawa iti pudnaw. Saan ko nga ugali ti agpartuat iti sarita, anak ko. Nanang? O sige, tag-emergency ak nga agawid, Nanang. Ngam pangasyo, di yu ibagbagay ti asawak ti panagawid ko. Auntie, makarwar kayon dito ospital. Nakunan ni insan Larry, ngagsubli kay kano iji balayda.
Anya, ay saan? Diyak kayatin ijay kaanakan. Basta kasta tibilin ni insan, ante. Agawid kayo kano ijay. Taurayan nyo ti panagawid na dito'y Pilipinas. Ala, laba amin dagita. Tapno daganas mo nagsubli dito'y balay. Kan uray ta na imbagan kan. Inutek ko mati aglaba, balasan ko. Tapno sa anak amabiglaan. Sana mabalin! Kanon to pa'y amalpas dagita no iniinutam. Sana si kati matungpal! Maylin, medyo nakapsutak pa'y ngamin. Ang mga numabag natak balas. Magtangkan mo ti ulo mabakbakutanan! Ay. Studatan mo yun! Lari! Ada ka! Kasta gayam tira aramidam iti inak, ha? Ay, Lari! Plastik ka nga asawa. No nakasango ak, nakasaysaya at ka iti inak. Ngam naawanak, parigatam gayam iti trabaho ni nanang. Ni, sana po no dahi Aday mo na, Lari! di nakarakupan. Lari! Tapno ibagakon ka. Ti inak ti kapatgan iti biyag ko. No pagpilyan nak, ninanang ko ti pilyag, tadyak pagan ano ti pakitang taong asawa. Lari, pagkawanan na ko, ma. Wala nanan, yung pakyo na iti kawasyo, tapumanaw tayo nito. Agawid tayo iti probinsya. Apay akas jay. Siyak ti asawa. Ngam, apay ajay ina na ti pinili na, papa. Natural adya ina na ti pilyan na. Tanagbasol ka, anak ko. Sa nagapot asawa na kanilari, kat si kanti kampyan na iti amin na banag, nga oray agdadata mo, itanagbasol ka. Papa. Panunutem ti bintut mo. Kat no talaga napatag ti asawam ken ka, agkid daw ka iti pamakawan. Barang ikan nakapay iti may sa agundaway. Lari, please. Urnusan ta kuman ti amin kadata. Diyak kaya't na marakrak ti pamilya ta. Kasanon ti anak ta. Pagkawanan nak ko, ma. Sana siyak ti pagkidaw am iti pamakawan. Ninanang, Maylin. Kat no mapakawan na ka, nasayaat. Ngam no saan, ladingitak. Lari. Kat no bilang mapakawan na ka, sige, ikan kapay iti may sa agundaway, Maylin. Basta agkari ka adimon ulitan ti naramid mo iti inak. Wen, ikarik, Lari. Sana na maulit tayo, Jay. Nakasagana ka mang sulnit, hindi nagkurangag ka ni nanang. Pasensyakan, ngam napatag ti inak iti biyag ko. Ado ti nagdaldalanan ti inak kanyak. Ado a sakripisyo ti naramid na, tapno maikanak lang iti napintas sa masakbayan. Agmaymay sa ti inak anang isakad kanyak. Isu nga amok amin ang nagdaldalanan na. Kat no adda mangulpit kan ko na. Ladingitak, ngam siyak ti makalabad na. Nga uray pa'y si kaamis mo nga asawa. Promise, Lari. Sana na maulit na, Jay. Ipatag kan asikaswa ko na naimbag ni nanang. Nupay adda dagiti anak, amang ikulasay kadagiti inada, adda latamot ti anak, amang ipatag kadagiti inada. Kat nakasagana da amang ilaban kadakwada, no adda mang dangran, wen umang pasakit kadakwada. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan ti sa palimanan na pagadalan nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insora ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Kardaw, kwartaman. Pangalaki ti kwartak ngay kinaabak nga rod amin iti kalman. Si kaki dia, kwartaman. Awanon, inggatang ko iti arak. Kurang pa'y nga rod. Ay, bimbababayang ka mga artek. Di tati papapanan ti kwartam. Kahit oray budsi ka, Na, agpada talangan niya. Ha? Di ka man kundi dilaw. Tanakar-karo pa'y ti aramid mo ngam siya. Babairo ka pa'y. Apo. Nagado ti bisyom, ngam siya. Arak lang ti bisyom. ay talda ka. Adula amin gamaw.
Sige, tada papanak. Papanamanaan. Sa dino pa'y kumagay. Iji piyestaan na. Oh, pare Breaks, nakaumay ka man. Wayne, tamay ko dagasan ni Cecil. Kaya't nakano ang makita ni Ninang na, Maribelen. Ha? Nukas ta, simbang putan ni Kumaray. Wayne, Maray. Apay, ni Cecil laang ti makisarabaw. Di na kami ayaban. Akwa, iti sa balin tungal daw. Tamang isagana kami ito iti pagsasangwan tayo, Maray. Di pala anak mi iti bunyag tayaban mi ita. Ay katunla ta, apare. Mala, urayom nga rod biitan ni Cecil. Tapagrubwatag, paray. Lord na ba kahit kadwak ni Cecil? Kahit nakanutag pasyar dito balay, kahit nakamakita. Agmano at Ninang. Ala, ni Cecil dayto yan. Nagdakkel ka mutan. Balasang ka na talaga. Ala, Cecil, subrakan. Ay na. Agyaman ak Ninong. Ay na, nagpintas ka talaga balasang. Sigod matkid yan napintas ka nga madadapim mintas kaya di malasang kan. Manutawan mon? 18 Ninang. Balasang ka na talaga. Nabayagak mo't nga mini abroad. Iso nabayag mo't adi ka nakita. Kaano ka diti subliyo iti abroad Ninang? Ay na, tsak agsublin, balasang ko. Agnegosyo aklangan dito'y lugar tayo. Cecil, mangrabi ka dito yan. Agluto tayo iti pangrabyan tayo. Wan Ninong. Bakit? Di mo't adda na kita saan mo nga usaran na ba daw? Ado, Bricks, apay ayan. Ipadawat mo ka ni Cecil. Takaasibat ti anak tayo ti bunyag. Ay, kawan na. Diyak mo't lang mausar dagi jayon. Apay, sana nag-eskwela ni Cecil? Sana, narigat mo ti panagbiag da. Bakit? Kan nagaduda nga kakapsat. Sakas jay pa nagiti dadakkel da. Ang padada na bisyo. Anya? Kanayon kung nga ro da bagbagaan ti anak tayo ti bunyag. Hadi pala makyas asawa. Tapno matulungan na kumapay nagiti dadakkel na. Huwag nga rod sapay na pintas balasang. Sigurado nga ado tagar-aram kan ko na. Lakit di ala, inka nga ruder kita nagitibado nga itad mo iti anak ti bunyag. Bakit? Ay na, narabyan kan Cecil. Wan nga rod Ninang. Sana balay, itulod ko na iti balay da. Bakit? Nala nga ron, itulod mo biitan. Tane, delikado na awan kadwa ng agawin. Nagkapwa malun ayasi ka, Cecil. Narabyan ka ba lang? Nabartag kayo manan, Nanang. Nagkapwam ko na. Ijay balay da Ninang kaninong ko, Nanang. Hanyat inaramid mo ijay ngay. Inikanda kay ti kortam. Nan, ikanak man garo di ti kortam. Awan inted da kwartak, Nanang. Dahiti ubado. Diyak kayat di ba to? Kwarta ti kayat ka. Tanda pangigatanga. Di bawat ka kung mga minay ti kortam. Tanyat serbeda ninong kaninang mungay. No di da kay kaniti kwarta. Ay, maturog kayo kit din, Nanang. Rabiin. Orayat pa ya jaya, ma'am. Ta dumawat akit kwarta na. Barang nangapak jaya mayaw. Carlo, apo, agring ka. Uy, Carlo. Apay, Lola. Ay na, agawid ka. Iji balayo ti pagturugam. Sana dito'y kalsada. Kunak mo da, kiji balay. Mala, bumangon ka ditan. Una yan ti kastalangam. Nakamurmursang ka. Awampay kami sitam. Maturo ka pay, Lola. Diyak ka gawin. No di mo kaya tagawid. Iji balay ko ti pagawidam. Ika maturog ijay, apok. Wanto, Lola. Ada pa ngamin papanak inton madamdama. Umayak to inton rabi. Nasaya tanadanon kayo dito'y balayo. Belen, Cardo. Ay, nakalablabasit man ang dagita matayo. Ay,
Sigurado na hangover kayo manay. Madlaw, napuyatan kayo. Ay, huwag nga ron, nanang. Matataangan kayo nga mawan latat pa nagbalbaliw yaw. Ah, Kumarkaro pa'y kati pa nagbisbisyo yaw. Anya nga day tangaw gali yaw. Ay, Kitaan nyo mandagit anak yaw. Awang pa'y limp yaw. Pasaray makita kita nga kay waray ti kalkalsada. Gapoy ti kinartak da. nanang, Imbes nga isoro yo'y tinasaya at dagitan nakyaw. Saan takasta kay mo? Baybayan nyo mo ida. ay nananang, kanayon mi abagbagaan ida, ngamawan mo't dengdeng ganda. Makauma, iso ang makaamudan a itibiyag da, adamot na kamdan. Ni kaloy nga anak yo. Kanayon di pa nagbartek na. Pati jay inauday. Masursuro na dagbisyaw. Ni sisil. Pasaray marabyan nga gawid. Lumablabas si Jibalay iti rabrabe eh. ah, Na kayo kumatagbalin ang modelo kadakwada. Kasano nga agsingsing pat dano kasta kay maadadakkel da. makamuda na ano tuladan da kami, nanang. Ada manakam dan. Amuda tinasayat kung saan. Oh, atoy Cecil. Sandal kan bagdag ito, hoy. Ha? Nangalaan nyo kadagitoy, ninong. Kukwaninang mo. Di na ususaran na kita. Iso nga itadnakin kan. Ay, thank you, ninong. Awan na nyaman na. Aywan, pasino ti kadom ni ti palayaw? Awan, ninong. Jak amuno na panandagiti kabalay ko. Ay, rumwarta nga ron. Taing tambangan ni Tirwara. Tapno saan ka maboring dito yung agmaymaysa. Among lor na, masyanak man di anak na itibunyag. Apay lakay. Wala ta kasdya na iti dadakkel na. Awan pakibyangan da ka na iti anak da. Ay, wen nga rod ah. Sapay nagtataer kan na pintas ti anak da. Wan nga ron. Apay no tulungan ta ni Cecil. Ni, anya klase ti tulong ay. Pagadalan ta. Tawan mo't anak ta. Mabalin lang tamad. Basta siguraduan na alapasan na ti panagadal na. Tapno saan na masayang ti gastos. Desidido ni Cecil na makaadal bakit. Iso apat yak na igaid na ti agadal. Sige. Kasarita tanto nga rod dagiti dadakkel na. No siya, kayat ko ano pagadalin nyo ti anak may, kumare. Awan matlat kukuan na dito'y balay. Madlaw nga min anasingpot ni Cecil, mare. Tangay awan anak mi ken ni parem, tulungan min ah. Total, anak mi mo't itibunyag, iso akasla anak mi mo'ten. Ay napagyamanan mi launay ano tulungan nyo ti anak may, maray. Kahit tumakalpas ni Cecil iti panagadal na. Asino nga iti tulungan na. Data-dadakkel na, wanaw, dagiti mang padal ken kuana na. Ay na, di mo pa'y la panunutan day ta. Di pa'y la agdama ti panunutam. Ta di pa'y nangrugay nga agiskwela di anak ta. Dawan kasta sigurado ah. Dungay persahan dan tao nga alain ti sweldo di anak ta. Kasano tamutan ngay. Ay katbingayan tanto ati kwartana kardaw. Tinton makaeskwela ka. Kit adan ton trabaho. Unahan da kami atulungan. Wine. Ha? Patarimaan mo to. Ito'y balay tayaw. Kin tumulong kanto iti magastaws dito balay. Binulan to ngay kan na kami iti kwarta. Ay, jak pa'y la naka-enroll. Ngamdagitan ti bagbagayo tatang. May mayat no ibaga kong da ito'y. Tapno maimula di ta panunot mo. Tatang. No ikanda ka iti kwartam. Awatan madagos. Di kag babain. Tanay. Kasapulan tayo ti kwarta. Panagkunak. Nasaysaya at no mayadayo ni Cecil iti sidong nagiti dadakkel na lor na bakit. Ni, taapay matlakay. Una ta nabisyo ta. Pati ti doa kakabsat ni Cecil, nabisyo damat tayo. Pasaray aga-apa na pa yan, nukas niya na bartek na. Anya, Sana makakonsentrate ni Cecil nga agadal, nukas niya ti kabalay na. agad, anya nga rod di maitulong tayo ti dayta ngay lakay. Apay no ayaban tandi ti balay, tandi tuyan ti pagnaadal na. Mabalin lang tamat ah. Ang naimbag no palubusan dagiti dadakkel na.
Siyak ti makisarita kadakwada, baka. No siya, palubusak ti anak kong agnaid ije balayaw, pare Briggs. Ura siya pare, si papalubusak. Basta pagadalan nyo anaimbag, kan ito nyo amin nakasapulan na. Kinuag sakit, da kayaw timang paagas, tawa mga ron mabalbalin bay. Uwin, pare, sana problema da ita. Akin, uwin gayam. Atoy, kwartayo. Tulong ko ka na kayo. Ay na, agyaman kami pare. Naimbag kayo pa'y, managtulong kayo. Ngam dagiti daddo mga addaan dita. Nakaimimot na. Anya nga dito ya kwarta. Utang may wano anya. Tulong ko. Saan nga utang, pare? Good, kumusta ni Cecil nga anak yung ay? Kasjay agad adal pa lang nanang. Papayag pa'y, santo graduar. Din sa mo tagaw-awid di tabalayon. Bise, iti pa nagadal na. Kating kay mo't sarungkaran. Kumustahan yung mat? Ay sanag, pasaray umay mangted iti abastume ni pare Briggs. Kat kanayon na nga ibaga nga awan ti rumbang apagdanagan mi ka ni Cecil. Nasaya at matkanot ka sa sana. Anya, apay, ikan na kayo iti abastuyaw. Tultulungan dalang aro dyan anak yon, para iti panagadal na. Ikan na kay pala iti abastuyaw. Tulong da nga road. Di kay kagyaman, tadamang tultulong kada kami. Agtrabaho kayo nga men. Sana day tamang namnamay ti tulong ti sabali ti amuyaw. Awan lang aro trabaho yun, nabisyo kayo pa'y. Di kay lamasyan ka dagitan nakyaw. Saan sa payan nga gawawi dagiti lalaki nga nakyaw. Adan nakam da. Sandan nga ubing nga masapula bambantayan, nanang. Ayan ni Cecil. Ape adi umay mangan lakay. Agpupupok mo latan iti silid na. Ada problema na bakit? Mabuntang ni Cecil ang mangipuno iti amin ka na ka. Anyat problema na aya? Masigog ni Cecil. Anya? Apay, ada nobyo na? Di na batibag ano sino tinobyo na. Namin ano adinamag ko. Nga di mat agsaw. Agsangsangit latang. Anya? Cecil, asino ti amati sikog mo? Sumbatan nak sana masulbar ti parikot na gululi magkalatan. Ada ka din nobyo? Asino? Ibagam ta kasarita tayo. Tatakdaran na ti sikog mo. Ninang. Di kagbutbutan. Sa anak mo't nga gungat. At danitan iso nga awatan tayon ti amin. Asino ti amatin inawan? Ninang. Pakawanin na ko napakawan kan. No di ikid-kidawam iti pamakawan. Kat ti panagsardag mo nga giskwela. Anya nga ron, talaga akasta. Awan mabalin tayo. At tapay kang runahan nga ikidawak iti pamakawan kan kanina. Anya dayta? Pakawanin da ko man. No trinaitor kayo aninang ko. Anya kaya't mo asawan? Apay ngimbagam, Cecil. Di mo't kulag nga urean niya't mapaspasamak. Di mo ipagbagat yung paiso kaninina mo. Sorry. Ngam sana ka ba lang ti konsensyak tagiliman kanininang. Kasanupay itan. Mangipaspasubo ka. Natangkad ti ulom. Sigurado ariribok ti mapasama kita, Cecil. Lorna, pakawanan ako ma. Nailaw anak lang. Nasulisugag. Tiyaking gagaras ti amin. Lorna. Nabayag kaya man nga damilagro nga raramidan nyo iti anak mo iti bunyag. Kampay di. Concern ka kankwana. Gayam adda sa baya makagapo. Pakawanan na kumalor na. Pagbabawiyak ti amin.
Ikan na kumay ti may sapay agon daway. Lading idak bricks, ngam aramidak tirumban. Ikarom iti pagbaludan tinagbasulam. Nasaya tandakan. Danuman bakit? Diyak makatakder, tanasakit ti tiyan ko. Adto yun ti danom. Ay, nagapuak iti Doktor Cardo. Napanak nagpa-check up. Kahit, kumusta ti check up mo? At na problema iti barak. Nakaro ka nun ti ulcer ko. Anya, ay... Ipatay kung samot na ito yun, lakay. Ay, masyak nga roon. Kanayon magsakit ti tiyan ko. Ipatay kung samot na ito, bakit? Tinasayaan. Ingkanto ang pa-check up. At dapay mat nabati ang kwarta. Imutang akin ni nanang iti kwarta. Nanang! Tatang! Nagsakit ti tiyan ko! Ang ganakagsa! Ay, sus. Aganakan ti anak ta. Ay na, Cardo, ikay kitaan ni Kaloy nga po ko. Binugbog na kanoy jay pistaan. Anya, ay, sa padyak makapagnatan na sakit ti tiyan ko nanang. Agagagasak nga main. Ay, sige nga Rod. Tasya kung timapan ijay. Itaray ko ijay ospital, no kasapulan. Maduti kwartayo. Naalakon di ba si tapinsyon ko? Kan naglako ak itipin niya. Isungay kang kayo matitikwartayo. Taka si kayo mo. Agyaman kami nanang. Pasensya kayo na. Agyaman kami nanang. Anyan ti kastoya nagbanbanagan ti pamilya me. Day tati kanayon ko nga ibaga iti kada kayo. Gapo iti kinaliway yu ang naganak. Nabaybayan yo dagiti anak yo. Awan na saya at nagtungtong palanda. Bumawi kaming tao. Apaman na agimbag kami, nanang. O nanang. Ay, sapay ko matagimbag kami pa'y. Tapno masulnitan me. Dagiti nagkurangan me. Nanang, da kayo pa'y lang ti makaamoy iti anak ko, tagtrabaho ak. Ala, sana balay, takabaula akong tibagi kanak ko. Agan anos ka, tapno adda pang suportar mo, iti anak mo. Nanang, anyangay kat na ilaw anak mat ngamin. No nagadalak kumana imbag, kanadyak kumanagaramid iti basol. Saan kumaakas ti tinagtungtong palak? Pag nakmamday ta napasamak, aklunan tayon ti amin, tadaditan. Basta aganad kan iti sumarunaw, di mon ulitin ti naramid mo. Tatang, ikan. Kahit pakawanan da kami, no nagliway kami at dadakilyaw. Binaybayan da kayo anak ko. Ang nakasagana kami amang sulnik, itinagkurangan mi kada kayo. Saan pa yan nalhadaw ti amin? Agbalbaliw kami itinayaw. Agyaman ak, tatang. Nabayagan at tinartari gagayak tikas na kada kayo. Kat pakaragsaka, no di yun subyan dagiti bisyo yo kininanang. Ikarimay, saan rin apulhos? No dakas ti aramid mo nam namaamtumet, ti dakas sa mapagteng iti biyag mo. Ala papagayam di tan tinagpatinggaan ti sabali manan na pagadalan ni istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Anyat man panunutan, Tina, my friend? Ay, manon atawan nga trabaho ak dito ak kumpanya. Ngam aging kaita, irregularak pa'y laang. Ay, day tangarod, friend.
Panagkunak, saan nga mo ti management ti aramida ni Ma'am Shirley ija department tayo? Ngam, don't worry, my friend. Adan tulo tagun daway ama amuan dati aramidan dahi Madam Shirley. Sapay la kumaatakas ta. Tapno makorektar damot ti sana na saya at nga aramid na kada tayo akakadwana. Wala! Gapo lang ta iso ti head ti department, ison tinaturay, iturayan na amin asaan arumrombang. Ngam kasi tinakunak, adan to aldaw na. Iso adi ka maupupay, friend. Anya kamutantina, manon adaras nga isursuro kay tirumbeng nga aramidam. Ngam aging gaita, di ka makauawat. Manang Shirley? Nagkuna ama ng tiyawag mo kanya ka. Amangan no nalipatam asyaklat ti superior mo. Sorry, Ma'am Shirley. Kasta, ma'am tiyawag mo kanya, saan amanang? When, ma'am? Denggam ti amin nga bagbagakan ka. Analysem anaimbag, tapno saan amasapol nga iulit-ulit. Makauma ka nga sursuro. Nabayag kan nga trabaho ditoy. Ngam awan latamot ni masursurom. Makapasaira talaga ti panagsasao ni Ma'am Shirley. Ay, yun nga, Rod. Nanggag ko amin nagiting bagbaganakan ka itay. Sapay la kuma at maamiris nanto asan anasaya at tayo nga aramid na. Sabi ko ang panagkunak na ito lang nanday dyan nga aramid na. Naglaing agdilaw itipada na atao, ngam di na makita ti bukod na akamali. No apay mat ngamin nga dadagiti tawa akas kan kuanaan niya. Bay amon, tinapatag aramidam iti husto ti trabaho. Kasi iti kanayon nga ibagbagak, friend. At danto aldaw dagiti kasken kuana. Sana may sa ti aldaw. Sa bagay matkit di At danto latta, friend. Saan ang makasursuro? Iso ang pinagsasawa ko na. Ay na, bakit? Saan ko mamatakas ta ti raramidam iti katrabahwam? Anya saan nga ibagbagam? Isursurok laang dadya atina iti husto nga aramidan na. Ngam saan mat ngamin ang makauawat? Asino kumati saan ang makapungtot? Sika ti head, sika kumati makaawat kada kwada. Anta kumalatakin ka ti panakaawat kan panagpakumbaba. Ay saan? No masapol abog kawak tapno makasuro. Aramidak no day tatiwagas tapno maawatan na dagiti sursuro. Anya? No kasapulan pa'y nga ibabain ko iti kaadwan ti tao. Aramidak, tinapatag kat masurutan na dagiti rumbang. Unay kamatin bakit? Tanangam ti panagsasaom ko naktumay. Ang mga no pagbabawyam to iti udi na. Ay, madamag ko laeng, ma'am. Anya day ta, Aldrin? Tangay si kat HR dito'y trabaho tayo, ma'am. Si kang arti pagdamagak. Ay, di mo ko mapanunutin, aman nakibiyangak. Ma'am, saan ka di pa ang regular ni Tina iti trabaho, Ha? Nasuro ko na makataon ngagpapaay dito'y akumpanya. Ang aging gaita kat irregular pa ilaan? Kinapudno na, ma-regular kumamatan ni Tina. Ti ur-urayan milangan kat ti recommendation nga agapukin ni Ma'am Shirley. Nga iso ti head EJ department nga ayan nyo. Ha? Di kay madanagan. Ma-regular tumat lang ni Tina. Basta adala ang ti recommendation ni Ma'am Shirley. Okay, ma'am. Kastagayam ti imbaga ni Ma'am Jenny kan ka, friend? When friend, ni Ma'am Shirley maggayam ti parikot. No apay, asaan ka ma-regular? Baybay amon. Ayos lang kanyak no saan na ka ma-regular. Takalpasan na iti abulan, saan ako na sumrek. Ha? Apay ngay? Planok ngamin nga ituloy ti panagadal ko. Ay! Wow! Sana all! Amom, friend, dahil kina-irregular ko iti trabaho ti nagbalin akarit para kanyak. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Barang saan kunto na mapadasan ti kastoy. Ako rang nalag pa rin tumangak. Tapno ma-regularak laang. Ha? Barang may santong aldaw kat makasapulak iti natalgad at trabaho. Diyay trabaho asa anak nga gurura iti manu atawan. Sakbay ang ma-regularak. Pasensya kayon, ma'am, nga magpakada akon. Ni,
Apay nga Tina, adda ka din sa bali apang gadam. Awan, ma'am. Ngam plano ngamin nga ituloy ti panagadal ko. Kasta ka di, nasaya at no kasta. Ubing ka pa'y, ado pa'y dagiti opportunity nga agururay kan ka. Agyamanak, ma'am. Sapay la ko mataag subli kan tulat ta nga uray makaturpos ka. Wen, ma'am. Apay kit din na saan. Agsubli akto. Anya, saanan asumrak ni Tina? Saan ka nun, ma'am? Kinapudno na, nagpakadagayaman ka ni Ma'am Jenny. Anya, apay, adangatan sa bali a pagtrabahuan na? Ay, diyan ka mo, ma'am. Yung tidamag ko, ituloy na kano ti panagadal na. Anya, ay nati ko namkit di. Iso asaanan asumrak, gaputa di na kayat ti paisuro. Ha? Hanggang ayos lang, nga uray saanan asumrak. Ado dagiti mabalin nga i-hire, saan lang nga iso. Ado pa'y dagiti nalalaing agtrabaho ditoy. Saan akas iti dayja atina, asaan ang makauawat. Anya? Anya ka diti pakada ni Tina kan ka, Ma'am Jenny. Sigon kan kwa na, ituloy na kano ti panagadal na, Ma'am Shirley. Ti ko namkit di. Di na kayat ti paisuro. Iso asaanan nga may agtrabaho. Diyak amo, ma'am. Ngam isumat ngamin ti pakada na. Oo na yan, dayja babae. Saan pa'y anagpakada kanyak? Akas tagayam ti plano na. Awan parikot iti dayjay, ma'am. Saan a big deal dayjay no para kanyak. Iso anak ko nakan ko na. Awan parikot no dayjay ti plano na. Total, ubing pa'y matmiti na. Kasayaatan dayjay na panunot na. Nga agadal manan. Ay, makapa-stress! Oh, apay stress ka, baklita. Ay na, ma-stress ak man iti panagsasaunay dyan Ma'am Shirley. Ha? Tapay? Ay, nonya tinararamid na kinitina idi. Isumat la tinaramida na iti kabarbaro akadwami iti department nga yan mi. Anya? Ay na, kinapudno na. Nakita ti reaksyon ni Kelly itay pinabain na ni Ma'am Shirley. Nagadado pa iti nakakita. Makasangsangit piman dya tao iti na may ana. Anya? Iti saan nga agbayag, ma'am. Pumanaw man ni Kelly kung naktumet. Awan ti agbayag nga agtrabaho ditoy nang runa ni Ma'am Shirley ti ka-department da. Makapasayar kaya ti panagsasauna. Agruam dayja a babae. Napay manayin. Ano manon tinaramid mo, iti kabarbaro akatrabahoan niyo. Pinagsasawa ka. Maruam. Bakit? Pimanawan ni Tina, gapo iti parang ibabain mo kan kuwana iti kaduan. Gamita, araramidan manan, iti kabarbaro akatrabahoan niyo. Anya ko ba ti maaramidan da? Katsyak nga ron ti head. Aramidak ti kayat ko. Aramidak ti amok awagas, tapno maisurok ida. No ti panagkunam, kat panangisuro na itang araramidam, nagbidot ka. Anya? Panangibabain day tayo ti pada matao. Panunutem kumamay ti pakaibabain ng ti kakadwam. Saan na ti bagem ti pampanunutem. Di ka man makibiyang iter aramidak si Kaben. Di mo amo ti mapaspasamak ija opisina. Iso nga agulimak kalaang no awan tinasaya at nga bagam. Kumusta kayong matan ni trabaho yo, friend? Ayos lang. Apay, di mo kumusta ni Ma'am Shirley? Ha? Wan ngagpaiso. Kumusta mo tan medyo ahead the department yo? Kat isulata nagalas lata ti ugali na. Uray dagiti kabarbaro akakadwami. Ara-aramida na metlang tikas iti inararamid na kang kaidi. Anya? Makapasayar nga rotirik na. Iso nga wan agbayag nga agtrabaho iti akumpanya gapo iti ugali na. Ay, un gayam! Bunan lang matan ti urayan kat agturpos kanton, friend! Wan nga rod, friend. Kasla kaano lang idag kakadwa tayo iti trabaho tayo. Ay, wan nga rod. Ay, naswerte kakit di Gapo ta, napimpintas to ti master kam at trabaho. Apaman makaturpos ka. Ala, basta di mo ton laglagi pen jay kina-irregular mo idi agkatrabahuan tayo. Pag-resign mo't kaya man ti HR tayo. Ni Ma'am Jenny? One Aldrin.
Apay nga nag-resign ka no? Mapan ka no di Dubai. Diyan nga trabaho, kadwa na ti asawa na. Ay na, asino nga tantungay ti HR tayo? Ag-hire dan to Ay na, sapay la ko man, tanasing peto ti agbalin nga HR tayo Imaya, gaputad da kayat ko asaludsudan kan ka, Ma'am Jenny. Anya dayta, madam? May papan itinadamag ko nga ag-resign ka kanon. Ay, uwan ma'am, pudno dayta. Ngam di kay madanagan. Taamok anasing-singpet pa'y ti agbalin to nga HR yung ngam iti siya. Si kakit di mat, ma'am. Awanan ti makaapak iti kinasingpet mo. Sapay la ko tagsubli kay tumanan. Mamisda kayon to, ma'am. Agyaman Ma'am Shirley. Agkikita tayo tumanan. Si Kamot Gayam, Tina. Kumusta? Kastoy, nasaya at mat. Kumusta? Ayun, Gayam. Kumusta mat ti panagadal mo? Nakaturpo sa kon, ma'am. Kat kaasi ti Diyos, naipasak ti board exam ko. Ay, wow! Congratulations, Tina. Maragsakan ak para kan ka. You did it. Agyaman ako nay, ma'am. Awon, Gayam. Hiring dan sa ita-ijay kumpanya nagtrabaho am idi. Awanak ngaminan ijay. Ha? Pimanaw kan ijay, Ma'am Jenny? Wan, Tina. Kitdamag ko nga awan pa'y naalada akasukat ko. Kasta ka di? You can apply. Naamwak ti course mo, idi. Gaputan na ibaga kanyak ni Aldrin. Amok akaba alam day chay. Sige, ma'am. Padasag to tag-apply. Kat agyaman ako unay. Ay na, sigurado adumakal ti mataday dya, Ma'am Shirley, no makita na ka ijay workplace tayo, Aldrin. Ay, anya nga tamot ti maibaga na itaken ka. Asaran nga ijay sigod a department ti ayan monto, no bilang, no dikat HR. Oh. Ay, mas daw tumat siguro, Ngam, ay nasaan man nga iso ti pagsaritaan ta. Magnatakit din tapno makadanon tadagos si Jayan ni manager. Ay, ano nga Rod? Sigurado, hire on the spot ka. Si kakit di, mat. Ay na, masigurado ko dahi ka. Sure na sure. Amo ka din ni Ma'am Shirley, ani Tina itam ti kabarbaro nga HR tayo? Ay, dyan ka mo, maamuan ng tulatan, Sara na mabalin na bugka-bugkawan na latan ni Tina. Kadwa tayo ti kumpanya, ngam saanan adito ayan tayo a department ka ayan na. No di kat ison ti HR tayo. Wen nga Rod, ay na, ma-excite ang man na makakita iti reaksyon dahi Ma'am Shirley no makita na ni Tina. Padaanan tayo Sigurado mas daw ra dyan. Sapala ko ta saan na abugkawan na dagos ni Tina na makita na. Akas iti sigod nga raramitan na. Agbayin matan nangat nga to nga amang tirang ko ni Tina ngam iso. Hoy, para makita. Tina, Ma'am Shirley? apay nga adda ka dito. Kunak man no dan sa bala trabaho. Nagsubli at, ma'am. No ti panagkunam kat awaten da ka manan. Nagbidot ka. Diyak kayaten ti saan amakaaw-awat akaskan ka. Ha? Nagturad matan ti pakinakam mo nagsubli pay lang dito. Ma'am Shirley. Naturad mo at ipanagros-rosok mo niya. Ang awan lat amokon, Tina. Pudno ka di pinagsasawan nyo ni Ma'am Tina, di na minsan nga daw, Ma'am Shirley. Ma'am Tina nga'y bagbagam. Sus, nala daw kayo ti damag. Ni Ma'am Tina itan ti kabarbaro nga HR tayo. Anya, Iso ti simukat ka ni Ma'am Jenny. anya. Diyak ngamin ammo da ita. Kunaklakit din no imay laeng. Tapno agaplay manan iti sigod at trabaho na iti. Saan, ma'am? Kat itatamo yun, saan nyo ko man ang pagsasawan? Tanay, nakababain unay kan kuha na. Datayon, ti under kan kuha na ita. Saan tayon amay may sa iti department? Ma'am Tina. Oh, Ma'am Shirley, kumusta? Itaman pa nga imay ka dito ayan ko.
Pasensya ka kuman, iti naisawang ko kan ka iti na minsan nga altaw. Ijak nga minamo, asi kagaya man tinaisublat nga HR ti kumpanya. Wen ma'am, siyak nga rod. Imposible siguro mamati kayo. Gaputa sigod nga trabaho aklang dito nga irregular. Manon atawan ti naglabas. Pasensya kay kuman, Ma'am Tina. Ayos lang kanyak DJ ma'am. Ngam pasensya kay kumamat. Ha? Sigon ngamin kadagiti trabahador diti kumpanya. Ado dagiti agrek-reklamo gapu iti ugali yung ma'am. Kat kas HR iti kumpanya, kat napanagnagakmat idi dayta. Iso nagkaykay sa dagiti empleyado tapno petisyonan da kayo. Tapno maikat kayo, ma'am. No, di kay agbalbaliw. Ha? Ay, kasi ngamin dagiti kabarbaro at trabahador gapu iti panang pagbabain nyo kadakwada, ma'am. Ma'am Tina, saan kumamot akasta? Kasapulak na ito at trabaho. Maawatan kayo. Kasapulan nyo at talaga. Ngamuray dagiti pagpabainan nyo at trabahador. Kasapulan damad. Iso pasensya kayon, ma'am. Ngam no may kariyong agbalbaliw kayo, ikan kayo pa iti may sagon daway. Ha? Uwan. Sige, Ma'am Tina. Ikarik. Agbalbaliwak. Promise. No siyak, okay lang. Saan na ka narigat akasarsarita? Ngam dagiti pada nga empleyado tagrek-reklamo. Iso kasarita yung kumaida, Ma'am Shirley. Ala, katrabahuan. Agmerienda kayon. Gimatangak iti pagsasangwan tayo amin. Di kay kumaagbabayin. Ay, wow! Congrats, Ma'am Shirley! Congrats, Ma'am! Congrats? Para iti anya, Aldrin. Congrats nagbalbaliw kan. Saan ka na natangsit akas iti sigod? Wen, tanaamiris kunti bidot ko. Husto ni Ma'am Tina. Agpapada tayo nga empleyado. Agpapada tayo nga agkasapulan iti trabaho. Iso nga ipatid tayo kumatitunggal maysa. Akas iti panangipatid tayo iti trabaho tayo. Kat ulitek ti agkid daw iti pamakawan kada kayo amin. Kat agyamanak ta inikandak iti maisapay agundaway. Amang ipanagnak iti panagbalbaliw ko. Surwan tay kumatag sisinakit, sanket ngagpipin na sakit. Ala papagayam di tamanan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kat Diyos tagngina ititunggal maysa. Biyag, ti tao. Tatang, nagpawitan di manugang yu iti kwarta manipod abroad. Iso nga umay kayo matikan iti kwarta yu. Ay sana na masapol. Ada kwartak anak kao. Naalakaw tayo pensyon kao. Ay na, manumit lagi pensyon nyo, nagbasit. Awatin nyo kit din to kwarta yu. Naimbagla paggatang yu iti asukar kan gatas yu. Ay, agyamanak nga ron, anak kao. Imbis nga idulin mo, tapno adaramatin na itianak mo. Adda nakadulin a kwartami, tatang. Sabali mo ti para kada kayo Maasyanak ngamin kada kayo. Kan numakityanda akin ton bigat, ilakam kayon ton iti sidaan nyo. Ay na, saanan anak ko? Ano pa iti sidaan? Basta, igatangan kayo to iti sidaan nyo, tatang. Pasensya kayong tatang atan awan pa'y maititid kumad kada kayo akwartayo. Maawatak anak ko? Tag may sakamit nga raw na mangisaksakan ka nagitiduan nga anak mo. Tabalo kakit nga raw. Agyaman nakta maawatan dak tatang. Sakit di asi mangtad iti kwartam. Adaoy. Ala, saanan tatang? Basta alaam, kainik kanak di kabsat mo. Itad ko kin ka ti intad na. Ngam di mo ibagbagakan ko na Ha?
Sa nabali di kabsat mo, ta napintasan ti biyag na iti sidong ti asawa na. Nakatumpong iti nagagait kan nasingpet nga asawa. Iso nga oray saan ngagtrabaho, ayos lata. Tatang, Alam mo na ito, naimbagla paggatang mo iti gatas na iti apo ka. ay kat agyaman nakngarod tatang. Apay, awan plano, mamakiasawa man na nanakaw. Ubing ka pa'y may napintas ka. Ano pa, iti gusto kan ka. Awanan plano ka makiasawa, tatang. Sana balay tadamot ng duwa nga anak ko. Isudalatan ti pangibukbukak iti atensyon ko. Ay sus, no siyak ti si Kaelma, makiasawa ka manen, tapno adda katulungam amang padakkel ka dagiti anak mo. Saanan manang, awan plano ka makiasawa manen. Uray tadamot ng anak ko. Kastamlatan na ka na yun, agrigrigat ka, aginggat inggana. Ha? Ay sus, makiasawa ka kit din. Pilyam tay baknang. Uray la kay wano na laad ditan. Basta baknang, aklo naman. Tapno addamang biyag kada kayo nga agina. Basta, awanan iti panunod ko dayta manang. Makamuka, ngam no siyak ti matungpal. Kayat ko ang makiasawa ka manan. Isapulan ka pa'y ano kayat mo. Ado ti amok a pensyonado alalakay. Kayat mo, taipaaram ka kadakwada. Ay, saan manang? Diyak kayat. Ay, ano na ito, ibot mo, Grace? Abokado kan sandya, tatang. Ginatang ko iyay ili. Ne, apay, aguyag kayo? Basit lang, anak ko. Ay sus, narigat no mabaybay anday ta. Ala, agrubbat kayo, taintay agpa-doktor. Anya, ay saanan. Basit lang ang uyag na ito. Uy, sana nakaraw. Basta ipa-doktor kayo, tatang. Oh, makita yo. Imbag ta impa-doktor kayo. Tanu mabaybayan ka no ti uyak yo, ang mga no nakarkarong agsakit kayo. Pagyaman na, Grace. Ginatang ko amin nga agas gan vitamins yo. Manutin na gastos mo, ta sukatak, anak ko. Saanan? Tulong ko nga rod kada kayo. Oh, laglagi po nyo kumadagito a sakripisyo kada kayo tatang. Di yun to kumaliplipatan. Ha? Sapay taam mo yung tumat ni agsubalit. Ngamjak matkit di agi boy, tatang. Ibagbagak laang. Pinaagasam kanumot ni tatang manang. Ay, pasensya kan Sika ka na yun timang papaagas kan mang tultulong kan kwa na. Wala, tasyak met nga rod ti addaan. Di siyak ti tumulong. Pasensya kan manang. Awan anak pa'y ngamin ita. Kanayon mo. Ha? Uray idi si bibiyag pa'y day di asawam. Mangurkurangas kayo latta. Siyak akanayon timang tultulong kinitatang. Ngam ayos lang matkit di. Awan problema iti day na. Manang. Tinapatag, amom asyak laang timang tultulong, wano aggas gastos para kinitatang. Hello, Lari Lakay. Usarak man ti daddo maakwartata. Pangusaran bakit? Patarimaan ko kumati kusina kan CR ni tatang. Ay, katadagan ka dito, ha? Okay lang kanya. Awan problema. Ay, naimbaglakit din taman nakaawat ka nga asawa. Sige nga rod, mangirwarak iti kwarta, Lakay. Papayagin matang kay ti materials. Gastos lang dayta. Patarimaan ko nga rod ti kusina yo, kastamot ten ti CR yo. Napintas pa'y mo, anak ko. Basta patarimaan ko, tapno napintas matibuya na Ay na, lakaya kaon. Saanin ada kita ti paggasgastusam, Grace. Basta baybay andak ka dilang. Rugyan dan atarimaanan ti kusina kan CR yo inton bigat. Di kay madanagan, tasyak ti agbayad iti sweldo dagiti agtrabaho. Tang, dawatak man tay nagsukatan nyo iti bubong, tay sukat ko man iti atop mi. Agdaddad nga minan. Ay na, umay kayo kit din agnaedit ti balay anak ko.
Awan mo't kaluwak dito. Panawan niyam ni balayaw. Squatter kayo mo't lay jay. Anya dyan ang ko, tatang. Nay, si kamot gayam, Grace. Kunak, tangay ag may saak dito balay. Umayon ag na dahil mga agiin na dito. Taag tagtag, di ikalkalapaw da. Ay saan? Diyak kayat nga dapag naudan nyo asabali at tao dito balayo, tatang. Nga oray to ikamsat mo, kandang iti kakanakam. At damat balay da. Narigat no adda ka balayo. Taamangan no ma-stress kayo, tatang. O, Elma, alaang mo dyan nagsukatan ni tatang ayero, ta isukat mo itibubong yung agtedted. Sige, manang. Ay, sapay pa nagtutudo manun. Pasensya ka na. Ngamjak kayat ama stress ni tatang. Iso adyak kayat nga dakadwa na dito'y balay na. Pinaayapan kayo, Grace, kang Elma. Tada dapat ngay bagak na kayo. Anya day ta, tatang? Mariknak iti bagik ako maapuyakaon. Sumalugan ti piksak. Lakayak nga minay. Ti kayat kao. Sakbay ngay pulang ko ti bulod ko abiyag. Maornos pa iti amin. May papan iti tawid yung agkabsat. Ay, saan kayo pa'y amatay, tatang? Kat mapantayo amin di ta, tatang. Kat no talaga nga ipanyon ton, awan maramidan ni. Wan nga raw. Isu nga itid konti tawid iyo. Tangay nindudwa kayo nga agkabsat. Agudwa kayo iti mapanawak abasit adagak. Anya? Gudwa? Apay ngay agudwa? Anya nga ron kay talaga matakasta. Agudwa kayo. Mabingay iti husto ti dagak. Saan amabalin tatang? Nagado tirigrigat ko kada kayo. No agsakit kayo, asino ti mang papa-ospital kada kayo? Siya! Asino ti agmarmarket iti kaninyo? Siya! Asino ti mang mangted iti kwartayo? Siya! Kan, siya pa'y tinang patarimaan dito'y balayo. Ha? Manang. Rumbang kuma adakdakkel ti itadyo at tawid ko ngam ni Elma. Grace, di ka kumagbalin agamrod anak ko. Limbaglakan ka ata na pintas ti biyag mo. Ngam to'y kabsat mo ngay. Balo piman, kinawan na talagad at trabaho na. Makilablabada lang no daduma. Apay, di ka masyat ng kuwana. Awan gayam serbiti ado a sakripisyo kada kayo. No ma-ospital kayo, siyak ti agpuypuyat nga agbambantay iti ospital. Siyak pa'y ti agbayad iti bilyo iti ospital. Diyo ka di mapanunot dagita a sakripisyo kada kayo, tatang? Amok dagita sakripisyo manakaw. Kat pagyamanak unay dagita. Ang no pabayadam kayam dagita. Sige bayadak. Alaam ti basit nga urnong kaw. Basta ti mapanawak asan ni kwak, magudwa. Pagudwaan niyo gagkabsat. Sika, Elma, anya mo ti makunam. Agsao ka mata. Anyat makunam iti ado a sakripisyo kini tatang. Ala, tatang. Tap na awan ti Riri. Itad yun ti kayat ni Manang. Awan problema kanyak. Apay, anyat kayat mo ang mapasamak ay Grace. Basta dakdakkel ti mapan kanyak. Ken iraman nyo nga itad kanyak to'y balayo. Tasyak tinang patarimaan iti daytoy. Kukuha kumamat to'y adim to'y balay kan lotay. Tanagbasit ni balay da. Basta siyak ti mang tawid iti daytoy abalay. Elma, sapay ko ma, tamaawatam dayta. Wan manang, mawatak dayta. Iso nga awan problema. Sapay ko ma, ta saan nga agsakit tinakam mo. No dakdakkel ti tawid ko ngam sika. Wan manang, awan problema. Apay adi mo ilaban ti karbengam, Elma Balasang ko. Sapay si katiburito. Bye-bye yun, auntie. Jak kayat nga aga pa kami iti kapsat kung kapula ang iti dayta. Ay na, agduma ti ugali yo iti kapsat mo.
No kasanaw ti kinasingpot mo, isumat ti kinatangsit kan kinagamro ti kapsat mo. Ngam no siyak ni kabagais, rumbang kumaamagudwa iti hustaw ti para kada kayaw. Awan ad-adaw kan awan basbasay. Baybayan yun, auntie. Jak mo't lang maitugot na kita intun matayak. Adalakot pagyanan mi nga agiina, mayatan. Pasensya kan anak ko. Pinwirsanak ang nagpirma di kabsat mo. Diyak ko makayat ti bagbagana. Hanggang pinwirsanak. Pakawanin na kumanak ko. Ay na, awan ti rumbang ay kidawan mo iti pamakawan, tatang. Awan basol yun. Basyalak lang amin ka, anak ko. Sa bali, ti ugali di kabsat mo. Diyak kayat nga paan na tayo ni Manang. Iso nga itadyo ti kayat na. Awan problema kanyak. Patsa ka din na kami baybay anti Diyos. Basta saan tayong agsaksakit. Umdasan aragsak ko day tatang. Unay ka batan, Grace. Apay kasta ti inaramid mo. Panaging bubukod ti kasta. Lari, inaramid ko lang ang tirumbang. Siyak tinagrigrigat kinitatang. Ipadoktor ko. Ikak iti kwarta na. Igatangak iti sidaan na. Kan pinatarimaan ko ti balay na. Ado ti sakripisyo kinitatang. Iso arumbang lang ad-adumat ti tawidat kan kwa na. Apay aya pagtatak ko ng pailaday ta. Kat saan tamat nga grigrigat iti biyag. Di ka lang naasyan mo tan iti kabsat mon. Agmay-may sa amang isaksakad kadag iti anak na. Lari, kabayatan ti panaglabas ti tawan. Ngumingi na ti daga. Mabalintan to nga ilako nung nguminan to. Ay, diyan ka mukan ka. Agbalbalin ka, nagamrod ka po iti dayta. Sa anak akontento iti panagbiag na. Ado pa'y ti kurang ta. Ado ti arapaap ko, akayat ko atong palan. Kan may sa, maawatan nak di kabsat ko. Iso nga awan problema ken kwa na. Ita, tanatayan ni tatang. Anyat planom iti daga at tinawid mo, Elma. Ilakom? Ni, saan Manang? May mayat kit di ano ilakom. Tapno adda pang rugyam nga agnegosyo. Ha? Ilakom, tasyak ti manggatang. Jak ilako Manang. Kapakalaglag ipak iti dadakkel taday jay. Isa pasensyakan, no jak mapatganti kayat mo. No kasta, patuluyom ti agabroad ka anakan. Wen auntie, kat da kayo ti pangital ka kadagiti anak ko. Ala, di ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Wen auntie, kat agyaman nak. Amok na dungo kayo kadagiti apo ko yo. Iso ada kayo tinapanunod ko pangital ka kadakwada. Tano ti kabsat ko. Adamot dagiti anak na apakakumikuman na. Kat pangalaam nga iti aramatem nga agabroad balasang kaw. Umutang ak, auntie. Manang Grace, pautangan nakman iti pagabrod ko. Nasayaat mo, tanapanunod mo ti agabrod. Kasta tapno saan akanayon ti panagrigrigat mo. Ngamno kayat mo, isaldam ti tawid mo adaga kanya. Ha? Tanuutang laang, awan maipautang ko. Ngamno salda, adda. Sige nga ron, Manang. Si ka lang aminan tamok nga sitga na pagpatulungan. O sige, nalawag ti sarita na. Isaldam ti dagam kanya. Wen Manang, tatalaga kayat ko ti maka-abroad. Saldagatang dayjayin lakay. Kabsat mo. Ngayon maaramid mo ti mangluko kan kwa na. Mangloko ngay bagbagamit. Ay na, imbagakmat kan kwa na. Anayunak to je inted ko akwarta. Basta kukwa kon day adaga. Sana bali, tama ka-abroadan iti mabiit ni Elma. Ni, umawag man ang dayto a foreigner. Talaga di naksarsar dengan dayto a tao Umanawag. Sumbatak man langan. Hello? Hello, Elma. How are you?
Why don't you answer my chat to you? I miss your messages already. Sorry, but I'm busy. Oh, sorry. Elma, I will tell you something, okay? Huh? Oh, what is that, sir? I love you, and I want to marry you. Huh? Are you sure? I'm a solo parent, sir. I have 2 children. Oh, I love you, and I will love also your 2 children. I want to marry you. Please, love me too, Elma. Nanginaw na iti bagbagamalugan. Milyon ti presyo na. Ag-practical ka kuma. Basta kayat ko day di alugan, Larry. May mayat ngamin ti brand nyo, ta sigurado nga awan sakit ti ulo. Pakalam nga rod iti gatang mo kat kurang ti kwartata. Ilakog ti daga atawid ko. Anya, gapulang iti lugan, ilakom ti daga tawid mo? Awan bibiyang mo iti daytoy, tatawid ko dayjay. Basta gatangan ta dayjay alugan, tapag sapulan tamot laang. Ibiyahe tanto dayjay avan, ipamanehok iti sabali, Larry. Anya? Duan avan tilugan niyo, Grace. Nagpipintas avan. Wan, ta ipabiyahik, ante. May mayaten tikas na, ta kumita ti van alugan mi. Ngam ti dagangay, saan a kumita? Wan ngam kabayatan ti panaglabas ti tawan. Ngumingina mo ti balor ti daga. May mayat tilugan a negosyo, ante. Ta inal daw a kumita. No kasta, umay mo alaon na nagiti anak mo, Elma. Wan, auntie. Takasta ti kayat ti asawa. Ay nabalasan ko na imbaglakit ding ta nakatumpong kay tinasingpot nga asawa. Wan, auntie. Nakasingsing pa ti nagbalin nga asawak. Nga uray taga sa bali a pagilian. Ay, nakaragragsakak para kan kakaanakan. Inturong nakatitios itinapintas agasat. Wen, auntie, saan na kami abinaybay, auntie Diyos? Kat agyaman nakitianos yung anang taripato kadag iti anak ko, bayat ti kaawan ko. Awan anyaman na balasang ko. Ang talaga kaday nga agnaud kayon ijay abroad. Wen, auntie, alaan da kami ti asawak. Kan may sa, awanan ti sanikwak ditoy. Taginatangan ti kabsat ko ti kakaiso na atawid ko. Ay, sinaor na katikabsat mo iti dayjay. Ginatang na itinalaka. Ala, baybayan yun. Sayang laang tayo lako na matgaya man. Wen balasan ko. Ingatang na itilugan tinaglakwan na. Larry, Jemay sa avanta, na disgrasya. Anya, apay ka no? Ay na, nalos break ka no, kat natin nagtivan ni Jay Rangkis. Ada ka di pasahero sa karga? Ada, kat adada amin ni hospital. Kapilitan nga ilako ta ti may savan. Tap na da pagpaagas ka dagiti pasaheros anang disgrasya, bakit? Masapol at tumulong ta. Tadata ti operator ti lugan. Anya nga rod, wanan day tamot laangan tinapda pamuspusan. Awan mabalinta, Larry. Hello, Elma ading ko. Kumusta kayon nga, kadagiti kakaanak ka? Kasamatan ti asawam. Kastoy nasaya atlat tamanang. Naragsak dagiti anak ko ditoy. Tanasimpot ti asawa kadakwada. Nagpintasan ti biyagyo nga agina. Damag ko abak ng kanugayam tinakiasawaam dita abroad. Ading, pakawanan na no nagbalinak nga agum kan kay ti kalabas. Ay na, awan kanyak na ijayan manang. Lipata mon. Makonkonsensya ak nga minading ko. Tunggal malagip ko tinararamid ko. Kan makarkarmaak siguro nading ko. Ni, tapag ko naamag ngay manang. Awanan di inagumak adaga. Inla ko kon. Ingatang ko itilugan apag negosyo mi kuma. Ngamawan nagmamayan na.
Ha? Kat nailumluma kun iti utang dito'y Pinas, ading ko. Sige, tapawitan kay ti kwarta manang. Manuti ka sa pulam. Ha? Nakababain ba't ading ko? Hindi ka babain. Ibagam naman nuti ka sa pulam, tapawitan ka manang. Agyaman na ka talaga, ading ko. Kat ulit, pakawalan na ko, ma. No naagom ka, agmamalas ka. Ngam no naparabor ka, dumteng to tinapintas, agasat kan ka. Alaga gayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa.